got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe. She got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, cause all the guys want you tonight. Yeah, they say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looked intentions. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung kembali di video part ketiga perjalanan saya menuju ke Makassar. Jadi di video kali sekarang saya berada di perwakilan Lita, tepatnya di Makale. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di video part pertama dan kedua, teman-teman bisa langsung cek di link di deskripsi. Oke, dan bagaimana keseruan perjalanan saya hari ini bersama Bos Lita julukan Elizabeth. Ikutin terus videonya teman-teman. Bus Metro Permai. Tipis, kecil spion. Tipis-tipis. Mana gua baca WA-mu? Yo. Oke, setelah beberapa menit dari perwakilan Lemboluh, nah sekarang ini sudah sampai di Makale ya, tepatnya di perwakilan Bos Lita, dan ini sudah menunjukkan pukul 19
lewat 52. Bus Lita baru sampai di perwakilan Makale teman-teman. Dan di sini ada beberapa penumpang yang dijemput juga. Oke. Bulan dong sudah nih. Nah, sekalian jalan tahu. Bertanggung jawab loh. Oke, bukan ini di pondok Pak. Nggak salah. Ini namanya antisipasi. Pak, jadi kami serius. Mau di kamu. Ay, pasur ito mami. Ano ka tayo urusan mo sa lamar niya? Cita. Kena berapa mi 1 bulan dia kos-kosan kayak itu? Masa dia kemarin saya cerita anak 500 1 bulan berapa kan? Kurang itu. Kurang. Cita. Fasilitas anu di dalam itu ada WC juga di dalam. Iya. Ada pakai bahan bakar, ada bahan bakar atau lampu. Oh, pakai tenaga surya di. Tidak maksudnya dia mau bayar banyak. Lampu jadi mau bayar. Iya. Apa kita? Ini juga atas kopel elit tuh, mantap tuh. Minta apa Bos? Sangalo na minta mano salano. Ito udah boleh kulay. Yung matrip sanglas lah pada nih. Dia terpalan. Iya. Ayo gitu aja. Emang tahu jangan nanti. Mau ini. Ya tenang dulu dah sebik lah. Jangan tahu gereja Katolik na lain. Malam. Kurang lampu nanti orang tahu yang. Masih berapa juga itu yang setuju itu yang masih bis-bis panjangnya itu. Oh, itu tahap kedua itu. Iya. Udah guys. Mungkin karena anaknya mikir lo itu ndak terlalu anu gitu. Jadi kalau yang memang perintisnya. Iran itu. 60. 60 tuh. Diesel tuh. Prince. Mau dibagi habis itu dia. Pakai mana yang tarantar amate itu. Akhiran itu kalau itu daripada motor. Batang pulo di pertama sudah tahu na pides. Ano ba? Kana sangka pecicik ko ni na. Power steering itu. Nah, koordinat betul na pede. Iya. Kena
Ala dari tol, lagi pa ano to na pili lagi pick up. Lagi nantar barang. Dari sa wala lumari mo pong gipan. Masuk.
otomatis dia mengingat sebentar ini pendakian. Pakai manualnya ini. Oh, manual ini. Kan 2 versi itu. Iya. Scania Kampas 10. Seperti 25 palu ini. Iya. 25. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah sampai di daerah Panorama ya, di Endrekang. Dan ini sekarang sudah menunjukkan pukul 21:49. Dan di sini sudah ada juga bus Kasendeangku Lita. Sudah mampir juga di Panorama Indah. Oke, mantap. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya, bersama bus Udon. Nomor depan. Saya hidup untuk. Saya hidup untuk. Wah. Ini siapa Salam Maria? Par itu. Ini par betul. Woi, cari kelopatan tangan. Odin.
Oke, sekarang sudah pukul 03.14 sampai di daerah Maros, lagi ngisi solar. Nah, ini mau cek punya metro. Aras itu 10 tambahan nama mindreng tuh. Ada yang bandara na kamang di Supar na banda eh. Yung bandara mo. Pada dia udah mesti naik ke penguji. Pada itu. Tuh pasal mesti naik ini terus tergen. Oke, akhirnya sampai di Hotel Dalton. Nah, di sini ada beberapa penumpang yang turun dari bus kita. Oke, dan kita lanjut lagi perjalanan setelah penumpangnya turun. Bilang katanya saya tahu panas itu bilang, tapi mau saking mengantuk gue tuh, ndak rasa panas. Kira minyak rasa minum lah. Kalau pompa itu, mana lu berarti mana tompol itu. Bisa menjadi manusia panggang tuh dia. Ada kan na baru pati ang to. Malas ulit. Ay, natulong doon. May ke. Kung patay pakarpe na to, boy. Ayaw na tulor. Dito sa akin ito. Hindi na katong dilo. Siya. Eh, siya tayo. Yan, pinaro plastic.
sakit ya, mati baru dia udah itu. Tapi kalau sama nih nanti di sana, dia menipukan dia apa sih kepentingan? Batasi makatumi, bagi shalari rambata mana. Beda-beda di barat. Mendetik apa pun dia? Sama Indonesia. Oh, dia ulat titik eh. Apa? Dia ulat tahun ini nak. Itu pak motor lah. Cuma lingkar. Ulat itu mah motor. Iya. Ini dapat malam itu terus dia. Sangat kelas. Ini dapat jam balik. Urus bang dulu banget urus. Itu depan yang tadi lu bisa kepada cepat. Bisa. Gitu. Oke, finish di perwakilan Lita & Co. Ya.